Bismillahirrahmanirrahim. Бардық бақылар 18 мың аламды жаратқан Аллах Таалаға болсын. Салам салаваттар бізге дин ислам жеткізіп, дінменен жашауын көрсетіп кеткен пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға болсын. Құрметті елім жұртым, өзіңіздерге белгілі, біздің мемлекетімізде кейінгі мезгілде түзілген данышпан ақсақалдар ордасы. Бұл данышпан ақсақалдар ордасының қылар іші елімізге, жұртымызға Аллахтың өкімін, пайғамбарымыздың осиятын жеткіру, жана ошо Аллахтың осиятына, Аллахтың өкіміне, пайғамбарымыздың осиятына жашауды үйрету. Ошондой эле мамлекетибиздеги мыйзамдарды сактоо жана өсүп келаткан жаштарыбызга таалим тарбия берүү. Ушул иштерди жолго коюуда бизге ак үйдөн, көк үйдөн анчамча колдоолор болуп атат. Бирок айтып кое турган нерсе, кийинки мезгилде ушул жогорку кеңеште депутаттар биздин мыйзамга, шариятка туура келбеген маселелерди коюп алып, ушуну талашып атышат. Атап айтканда, кумаркана, казино жөнүндө. Бул казино деген бул кылмыштын башталышы, стадиясы. Казиного ким барат? Казиного арамдан акча тапкандар, ата-энесин бакпай, үй бүлөсүн бакпагандар, өзүнүн гана кызыкчылык үчүн жашаган ичкичтер, соргоктор барат. Эми ошол казинону кайта ачабыз деген маселе бул туура эмес. Ушуну ойлонуп карап көрүңүздөр. Биз өсүп келаткан поколениеге, жаштарыбызга жакшы үлгү көрсөтөбүз деген болсок, мындай нерсеге жол койбошубуз керек. Урматтуу президент, сиз дагы ушул маселе боюнча алдыңызга келген указга кол койбошуңузду өтүнөбүз. Бардыгыбыз тынччылыкта, аманчылыкта bir-birimizге сый-урмат көрсөтүп жашашты бизге Алла Таала насип эткен болсун. Амин.